پروگرام روداوا ایرو به سورانی روداوی امرو که افکار من نر فتح پیشکش دکه لبیروت لناوا کوچبرین روز آوای کردستان پروگرام آماده کریه برینا مبحث قشه نیاد و دیرا کردی لبیروت کربو ده برنامه دا بحث خبات نوی دیره تکرن خدمت نوی دیره تکرن به چاوا آلیکاریا کوچبران دکه پروگرام ایرو ساعت 10 شوه لسر اکران روداوی تی واشاندن لبشکی تماشا بکن لسر نقشه شوێنی ئەو کوردانم پێنیشان دەدا کە بەهۆی جەنگی لوبنانەوە ئاوارە بوون. قەشە نیهاد حەسەن لە ڕێگەی کەنیسەی کوردانەوە لە لوبنان شار بە شار با شوێن ئاوارەی کووردا دەگەڕێ تاوەکو هاوکاریان بکە. چاوا بۆ هەن قەراردا و دەست بکەن بە ئالیکاریە ئاوارەیان کورد. براستی ابخاج عفرینی ما و از آنم چه معناته حرب و جنگ و ایشک و نالین و مال خوابیله هف زیده 14 سال از نچوم گنده خواه و مال خواه گلکی زحمته و امهاتین ورد غیمه دی به ایشکا سرهات سر ملتی ما کرد الجنوب اید ناو مالا ناو عردادا ایش دکن شغل دکن جوتارینا پر کس جوان ام ناز دکن ام دچون جمعان دقای ما بیست حربو تاول دلی ما ایشی ما گو هفجاره دی ملتی ما پنوپر دبی کوچبر دبی که هم قرار کستاند ما و ملتی ما دیر ای ام ناز دکن ای بمارا و ما گو که هم استقبال کن دیر های دیوار چما که والا بمینی چەند خێزانێکی کورد دیارە لێرە هەن تا هاوکارەکانیان بۆ دێنن بەڕێزی دریست تو کاری تشتێکش من ڕابێژی ئەف نها چەند خێزانی کورد لەڤر هەیە؟ لفدري تقريبا ان ملات كرد يعني حمويه الحربيه رافيانه تقريبا ام 10,000 ساحه ما حزار مره هاتن 10,000 اريج سور وجضاحيه وجسيده جحر منطقه جنوب لبنان هم حمو ملات هات وام رافيان قشتك هاتن كنيسيه هاتن ديره تقريبا نزيكا مهاكه يعني خورناوان اسفنجوان بطانيوان بس امکانیا ما هاو تنبو تزانی امکانیا کنیسه و تمام تنبو بس ملت کرد هر ملت بدره بیروت به هفرو حاره دکرن نها دو عائله لفرهانه اره نه دو عائله لفرهانه ام که هرن ام تشته مال جرد بن تشته مطبخه